Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Kuki Civil Society Organization pensi yam Dr. Tuliram Ronghang Angbong Chingki Chethan Amai Kipadupon. Jangmi poni phaikhrai sirkep arni borjan MSC constituency angkang arlo Saijan Arong along Kuki Gauburai Association asai hem along Kuki Civil Society Organization pensi yam Dr. Tuliram Ronghang Angbong Chingki Chethan Amai Kipadupo. Bangso Chingki Chethan Amai long tongthang tothang Jenfet board chairman pensi Mai Charipon Lapen Alohi Pachiniapor enpon. Kuki Civil Society Organization thi hekpen KCSO asongja John Thanggeo pen Kukia khe atum kachari bom BJP a sorkar along ason son kaching thor ason kelong nangji lapen Kukia khe atum akiduk kisung alam the chingki che thandun lo lapen none phong BJP pen kachotoidun MP a candidate Omor Singh tiso aphansi ke ongdung Kukia khe pen ki cherap che todun popusi lamthe chipidun lo Borjan MSC constituency along kedo ke ong dung kukia khe votes doan BJP aphansi cherabdun thipo lapen kukia khe Karbi Anglong along ke ong nai MSC ke Borjan pen Singhason lapen kaprek MSC along kukia khe doan ta BJP a candidate Omor Singh tiso aphansi cherabdun pet poputa chethanpon Bangso Chingki Chethan Amai Karbi Anglong Autonomous Council Seyam Dr. Tuliram Ronghang EM Sorjo Rongphar BJP is Karbi Anglong District Committee Meipu Roland Killing Bijoy Tarot Vidya Singh Rongpi Mohan Singh Tiso Kolpona Tisopi Penchenglok Kaprek Kethe Kidingatum Chingki Chethan Amai Long Chetongdun Bukajan Pesar Kurubi Karbi Anglong News Alakum sayang ding ada construction of la sorkari jambra he mane la rong asar he karika ini tumle karbi rong asar sono ki rong asar he bahaya hong phalla be je bahaya sayang ding eklem bonjia phat pijo lap chakti se kai chop kape khana sayang ini dalam ka nona itu mama thake lakh rupiah khai bon ke haile da Joran Singh be ke 2,30,000 plus nono phong ke nili kamun thida mateng ke gima hoso ke opposition long na ta suri phobe na apar ke long le opposition pangrung pet ke lasi 1 lakh plus ke hoda ke cancel pe nahi lasi ni tum kama tha ke hai det vote bang ke non phong ke lakh rupiah apat che ji dia heri di sini Nilip lakhain kora phoke parlo panjan ramlek the arong arat pen Karbi Anglong Autonomous Council kacharia bang phuse yam Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoningri Athema apar panjan ramlek the arong along Health Wellness Center Ayushman Bharat Bikoklu sitame Dr. Kavidet pen rat atum sungpik anlu Athema Health Wellness Center ahem arlo dowai kenangji ason an dopet sitame Dr. Satum Kavidet pen ajok rat atum keso det ahut dowai imuta jo endam long le detlo lasi prabjin pen Dr. nang toy nangji pusi chuningri pedupon lapenon MP kilik aprang jongsi nang pale thek pulote panjan ara ke BJP aphansi vote pilapji pusi tem Karbi Anglong ke jabang phubang phi aphan kachoningri pedupon tangte pherangkya thengnu kaning jepon alam thele arjuponik sinang Dolamara pen Dorsing Togdi, Karbi Anglong News. Nilemen ke isayateron nilige Ladakh Panjan mate local lo. Sana to Ladakh Panjan arat pe na to bang so sub center na to phanang pilo na to Ladakh doctor chibang le Apranga ningkan ke doctor do non la so ningkan hini ne dolo doctor ka vela dakha lase doctor ka vedet pe na potang tum dakara tum panjan arat tum an kisung Panjan narada tum ke Ladakh rong Panjan area ke lason hospital po ke Ladakh velang ke do lasi ke pul sarbong rong pu thak na thu ta sarbong rong poisa rong la pen Ladakh lek the rong la pen pulo abyar na thu anta hospital bang ke dailong vedlo setame a hospital bang ke komentu ni kan pen nila pukim loklo non ni kan hini ni kan ke thomne dolo la pu se bikrailo enke arlo ke dowai pen chenglok bg pen chenglok lahai hoi stop ta do setame sob lahai ke non ke dimes et po na to bang so puthak lon Karbi Anglong Autonomous Council ke kedam tang ani kan setame hala doctor
apranga doctor ke dak dover la si hospital na thula towar pen chenglok se ta me thang dam si chingki dam si towar alam se ta me dam lo chingki dam lo ang par ke chichak lo pinang ana jir ding lo la swala me chichak se ta me non puanda towar ta papleng pipela la si non puanta doctor se ta me ko matong non a phina ke tang lo ne maduda chini bang se bang vedelo a doctor dam si তুমি chuning riji ke la hello mane pinang an arong thetan pen hospital ke dokok a doctor avederlo la si non ke chari bom a sarkar tum mate arlenge the cm sir doleram rong hang sitame cherap che todun pen hospital along doctor nang to yason te mesenji pusi kadogo vini tum rong rup hoi pen sitame chuning ripon lo kisun itu kok pulau dan teh kon hata sini dum sikit lang nami pangkitan ne tum ke so ge un e pen cheng lok setame hospital along sara vedeta joine ne tum keche ponang ihi keche ponai rong bong kha che ponang ji ihi ke ha block na thu che ponang ji dak un e pulote di phu che ponai pon aprang si ke dak hospital do ko ke dak si che lang long pa prang nang ji polo setame dak piniar ni anta doctora vedeta Middle langlok so pathua klam along BJP kangdang amai lapen vote kerek amai kepadupon. Jangmi poni phai krai sirkep ar nikor kanthi constituency ke parlo langlok so sakti kendra lapen renughat sakti kendra hini chingrum pet pen mai kepadupon. Langlok so sakti kendra mai thu Bidyaram be kachapahem phupon amai along local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Mondol Committee mai phu Doloi Ingti Kongchun Bang Chandra Singh Ingti Samilang So Town Committee Chairman Robinson Rongpi lapen BLCC Chairman Samuel Ronghang atum pendanglok langlok so sakti kendra ke parlo booth committee mai phu chun bang an parta penang an BJP asongja po songja piatum chetong dun Bangsa Mailong, Kacethan Ponke, Chok ST Parliamentary Constituency pen BJP candidate Omar Singh Tiswa Pangkor Kanti Constituency Langlok So Penta ke Ongdong Agot pen Pahay Dun Deng Mangkusi Chethan Pon. Lapen alang liaphat ke Pahay Dun Lote Sorkar pen ke Deng Pon an scheme amukhasitami Chodeng Dun Lonang Pusi Chethan Pon. Mailong APHL Sia Party pen COC Don Inkoy ra pho bang phu bang phi atum BJP a party along chepa ogdun. Lapen Congress Party pen Don pho atum BJP a party along chepa ogdun. Samilang Sopen Longba Morning Tea, Karbi Anglong News. भारतीय जनता पार्टी आइन में सिपा दुपन ला पेंटे आके है अमर सिंह तिसो निली तुम कैंडिडेट इगलो निलो पार्टी कैंडिडेट इगलो अंग लिफान वोट क्या अंग पी मतन ने करेक्ट पी तबंग सो माइस निल तुहिन में पा दुपन ला पेंटे लदाक तंग सो अबार लोक पोलिंग स्टेशन फोदो जिला पोलिंग स्टेशन फोरा तुमपिन लदाक से तोंग दुनो जिला बंग सो मायलोंग Doning ko irap phone do APHLC pan ki kroy labasona don atubang ini Bharatiya Janata Party long join do diglo la pente don phone do bang ke lage Congress pen bang si ila dak bang so mai long si Bharatiya Janata Party long nang join do diglo la serang li tumihin pen kanil tumanang si thani diglo je kono bang ke Bharatiya Janata Party candidate rake hai Omar Singh Tiso Pansin il unta ka phai pan kamantren ni ko si alang li tumin panel tuman thanang pachini la pen alang li tumta thanang pachini tu je ki hai ta labang so a party si highway ko join si nil tumta lai chini si la so party long join do palang li tumta lam thenang thanang pakla dum thandu Singhason constituency ke parlo tikok langso ahawar bongrung arong ada datumpian kedam tang sorkar do anta langpon pedet aputhak ningkang samse chepak langpon lapen tho kedam tang aningkan pen BJP along setami cherap dun piglo setami BJP ya candidate Omar Singh Tiso setami langpon pedet ajok non ke bang MP election abang ke BJP a song along cherap dun thek thelopu tikok langso ahawar mate bongrung arong ada datumpian BJP ya candidate Omar Singh Tiso phan vote jok thek thelopu si nang pachini dun Tangte alang litum kisung alam thele arjuponik sina. Mate tikok langso nilitum polling center tikok langso 19 along nilitum kedamtang asong phan chopahai dulu ya sisi bhanda pahai dulu Congress bhanda pahai dulu sitame nilitum dak bongrung arong long la anak kisung alang litum nang celangli kopipot doni nilitum ning bipiglo la bangke non pu antai ning bopiglo
lasuk pen aro non alang li tumsi ke ya mi keji me pu BJP phan tami jok pen pahai dun lo sitami alang li tumsi tami rong nang che lang li latai ning bop pig lo lasi nona bangke ni tum bangke arjab dun thipo ji ai ka thara phansi ni tum bhut pipen pahai dun iku lasi non kili galong alang li omo kisu candidate along ke nili tum ke cerap dun thak thelo wan sinilam thing to nikok lo Dulu dah bang kelang lo, nuni aku tahu nala kira sini do ko kaya tak gider ko. Ki, light putai ni ko alo light ke ngon lo malam ni ki bang sitambi malam sebe lahai ni ting plakit. Solar tahu pini tahu ko bang ta nang kipo ke tu bom tam ni ave ke ave nang ni he. Lang sitambi ring tanang ni ko ke tu bom ta ring bang ta ave lahai bang ave ke ave hok lo lang ni thanta ka sorsar lang ta ka li do. Si kijok deta li dok dun bom lo sitambi thang son ta lang bang ke ave lahai pen mutte ka ningi dam tunduk kali itu sitambi alang li kan pejok gunde tin kini tunta kali lo jok ulu mai meeting no tani li tung dunde kali duni ulu nilike pudam parlam ali BJP tangkap ke nilike sikai sitan mi tu dunong ila hangka hang hila naten arleng ko hayalong tani like pini si poisa to hang dun ta hoja ta putave naten meeting ke nil tung dunde li nak tiko kolon ana meeting di sitamin li tung dulu bon tamia thang sonta ri ke hoklo lama bangki kisung ki boy kusitami mani phane bang rap tahai lumini kitami ni tu phane kisung ki boy kutanang rap tave bang tabang ike aku umur tu su phan ki pudam par lan ta kali muni lang det muni tente ni dam por teni ki intama tai nong non teni ni bahaya lama bang ta isia lama ki pudam ini muni lang dedi pulon ti kuma phalang lang di kente la solam ta ini arudam ini muni han kilang ku people lang kupi aning ite mata pensin dah langsung muni han kanghon po kente langsung bang taigi si tena bang ke ningi dam tundu ningi dam te kenang pinung ki puasa kado kita ningi dam te han tahan he dam dam ilang apa ni liki oh mentini te kita ni tungke han tahan he dam dam ke kita lapen bang jong bom hutan tuhan thang son tari BJP amuk ni han ke thang tari lah na pen BJP long ni tu hang dam utawi lah ladak umur sing kiso haidet penang ni tumarong ladak bongru marong bang ikluma rang ye de lapen komani leadership tunta bang loma jai kathar ke bang ke lapen ladak BJP abokas tum haidet pen bang ikluma rang de lapen ke ladak nang tum non APSLC candidate alang li vote jogjia hai he aprang alang ni phong kam se bang bang pin lang sa kali APSLC jai kathar sa patai si bang de la ke bang lo lake ke sekena bang ke he la bang te bang aku bang lo aku bang dia nai ko lang akan ikta ni bang hala ke jak ko ngare ili ke lo aku ko meeting ni bang ni ko nasi dun lor le da nama thang ta thik thek det lo de lo sute na lang kulte ahok lo he jerap dun dam tung ti mani jok ji ko ana bang itu prang sitami tung ki iriki tenon ki bang ji MP election ge ko ma bang puban sinali tum vote pe ji ma pan se pai ji kathar pani siti ko jaiga thara pan ke di long lo la dam tang ni kan hutan jaiga thara bang vote pipo 100% lake na pir arjan pan se vote pe ko ke di